بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الحساب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضل أمير المؤمنين والمتقين أبو بكر الصديق المجاور في المسجد والمنبر والمحراب، وعلى الإمام الهمام أعدادهم أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشرع والاحتساب، وعلى الإمام أحلام أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع الذكر والكتاب، وعلى الإمام الهمام أجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي رضي الوفي أسد إليه الملك الوهاب، وعلى الإمامين الهمامين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бәхетле болу деген бүгін тема бола. Біз бүтініміздің түп мақсатымыз екі дүнияда да бәхетле болу. Бүтін кіші бәхетле боласы келе. Әмі қар бір кіші бәхетіні өзінше ойлайды. Әмі біз көрәбіз нешәбдір осының халық көбісі бәхетле түгел. Не сәбәплі хата нәсәді? Кімдір бәхетіні мәхәббәтті ізлей? Мәхәббәті біткәш асылына. Андай шырақлар болды, бетіне болды. Кімдір енді бәхет оқшада ізлей? Оқшасы бітсе, арақыға берелі, есе психологқа шоба, есе енді тоже өз-өзіне құл сала. Тоже бәхет ізлей. Хамыр ішуші де өзіне бәхет ізлей. Не үшін ол күн сайынша? Потому что оны бәхетлі боласы келе. Ол бәхетіні арақыда тапқан. Не үшін наркоман постоянно наркоман бола? Çünkü ол анда шонда ізлей бәхет. Кімдір өлей бәхет оқшададыр deyip, квартир алуда, yurtны салуда, машина алуда, семьяда, işte. Әмі кімдір өлей мәшақаты бітсе, кішінің енді мәшақатлар болмаса ол бәхеті болады. Allah da Kur'an'da aytıyor: "Laqad khalaqna insana fi kabad." Biz diye kişini diye baraka getirdik diye problemalarda diye. Yani problemalar, meşakkatlarda. Kişi öleyinde pensiya çıkış meşakkat biter deyip, yok pensiya çıkış meşakkat bitmiyor. Kişinin meşakkatı bulacak ölgen şuhatlı, çünkü Allah da onu kanun koydu. Meşakkatı kişinin bir koşana bitmiyor. Ölgen yok. Bütün kişi meşakkatte bu dünyada indi. Kimdir öleyinde yurtta bәхет deyip, maşinada bәхет deyip, barında bәхет, ama vakit şağana. Как bir hazret ayta, galimler aytalar diye, kişi bәхетлі bulsun için Allah bilen ilim tecikmediği mümkünde. Allah bilen ilim tezilgen. Mesela biz yurt satıp alabız. Yurt tüzübüz iken, 10 yıl, 20 yıl, o şut karıp, onar kırabiz. Biz bәхетлі, rahat, çünkü yona yurt, keng yurt. Vakit öte, bir ay öte, 2 ay öte, 3 ay öte. Şu yurtның уже бәхеті алайық сезмейсін, бірінші күн көбік.
Аласың яңа машина 2 миллионга, 3 миллионга йөрисең рәхәт. Bir ay, 2 ay, 3 ay үтә. Тоже бәхете кими. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de näse diп әйтәсен бәхет буенча. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. Allah Teala әйтә, кем дия ахиратның игенләрен тели икән дия, biz onu өстәрбез дия. Кем dünya игенләрен тели икән дия, biz аңар биребез дия. وما له في الآخرة من نصيب. Әмма аңар ахиратта дия насибы булмас дия. Менә аят Allah Teala әйтә, Шура сурасы 20-нче аят. Кем ахиратны тели? Биребез дия. Кем дөньяны тели? Пожалуйста, дөньяны биребез дия. Но кем дөньяны гына тели дия, ахиратта аңар насибы булмый. Җәннәт булмый. Ягъни кем ахиратны тели? Кем мәчеткә килә, кем намаз укый. Кем дөньяны тели? Кем монда мәчеттә юк. Кем эштә, анда кем кайда, ул дөньяны тели. Но Аллаһ Тәгалә әйтә, пожалуйста, бирәм дисең ди. Но ахираттан теге дөньяда миннән берәрсә көтмә ди. Сиңа теге дөньяда берәрсә булмый, чөнки син әзерләнмәдең анда ди. Кайбер хәзрәт вагазында сөйли, авылга кайттым ди, үземнең ди, Казаннан дип әйтә инде. Анда бер бабай постоянно шүри ди миңа ди. Мен әйтәм, бабай, ничек сонда намаз укыйсың әле, күрше дип әйтәм. Ул Аллаһ Тәгалә үзенә рәхмәтеннән мине ташламасын дип әйтә иде ди. Үлеп китте инде ди, тәги намазга басмады ди. Но мин әйтәм, бит ди аңар бәрәңгене утыртмыйчы, ничек син Аллаһ Тәгаләнең теге рәхмәтен өмет итә аласың? Дөнья буенча без сразу итәбез, ахират буенча безгә Аллаһ рәхмәтен ташламасын дип әйтәбез. Дөнья буенча инде бәрәңгене утыртабыз без. Бәрәңгене утыртмыйчы кара. Синең бәрәңге булмый. Игеннәрне бит утыртабыз. Утыртмасан берәсә булмый бит инде. Алманы утыртмаса алма булмый. Бирок эшкә урнашмасан сиңа акча килми. Ахират син уйлыйсың, ярар, Аллаһ та миңа бер урнаштырыр әле анда. Аптыраш теге бер абый теге сөйләгәч инде. Ши бирә торган абый инде ул. Үлеп китте инде ул. Мен әйтәм, намазга басарга кирәк, иҗмаклы булырсың анда. Курыкма, әле без иҗмакның уртасында булырбыз әле ди. Булырсың син иҗмакта уртасында, монда Куръанда алай дип әйтмәгән бит. Куръанда гамал кылмыйчы, изгелек кылмыйчы иҗмак сиңа булмый. Анда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мен гамила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون." İkinci bir ayette Allah Teala ayette, "Men amile salihan." Kim izi ameller kılay iken, min zekerin av unse, bulamı ol ir zattan, yeyse hatan kızlardan. Ve hu mu'minun, şu vakata ol imanlı kişi, ol şangan Allah'a, şangan feriştelerge, kıyamet günü şangan, peygamberlerge, kitaplarına, yazmışka şangan. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah Teala diye ayta, biz onu hoş tiriklik bilan yaşatırız diye. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hem biz onlar ameller kılgan için diye ecirlerin birimiz diye, ecirlerin yani teki dünyada. Şu şey izi ameller kılgan için ecirlerin birimiz diye. Yani kişi bahatli bulsun için gerek iki dünyada da bahatli bularga. Bizge bu dünya gana tugil, bizge ahiratta gerek bit. Biz şu hatlı katı yapışkanımız dünyaya kabutul bizimde mengi kalabız. Bir vakit Allah Teala'nın işisi kile, canını alıp gider teki dünyaya.
И самое главное, акыл белән кеше уйламый. Хәзер акылны уйласак, уйлап карыйк әле менә акыл белән. Без дөньяда күпме яшибез, кабердә күпме яшәячәкбез. Бер хәзрәт сөйли, Мухаммад пәйгамбәр вакытында сахабалар булды бит инде. Арасында Усман бин Гаффан булды. Ул дөньяда 82 ел яшәде. 82 ел. Үлеп китте. Безнең кебек яшәде инде. Кабердә хәзер 1400 ел яши бит. Разница зурмы? Монда 82 ел яшәтегендә 1400 ел яши кабердә. 3000 ел үлгән кешеләр бар. 5000 ел элек үлгән кешеләр бар. Хәзер кабердә 5000 ел яши. Дөньяда 50 ел яшәгән, 80 ел яшәгән. Разница зурмы? Разница бик зур. Әле кабердә генә яши. Кабердән соң кыямәт көне була, кыямәт көннән соң мәңге тамук ясә җәннәт булачак. Шуның өчен Мухаммад пәйгамбәр әйтте, ахират белән дөнья чагыштырсагыз килсә ди, диңгезгә бармакны тыгыгыз ди, карагыз нәрсә чыга ди. Бер тамчы бу дөнья, ахират диңгез. Без шушы бер тамчыга ябыштык, диңгезне калдырабыз. Диңгез булсын өчен, ахират булсын өчен намаз укырга кирәк, ураза тотарга кирәк, хаҗ кылырга кирәк. Менә ул вакытта ике дөньяда да була сиңа бәхет. Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә. Шушы аяттан тәфсир кылалар галимнар. Кешегә хуш тереклек булсын. Аллаһ Тәгалә монда вәгъдә итә, хуш тереклек була ди. Кем иза гамәлләр кыла ди, һәм Аллаһка кашанган ди. Әнисә хуш тереклек бирәм ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Хуш тереклек дип тәрҗемә монда ителә инде. Нугмани тәфсирендә. Галимнар әйтәләр, хуш тереклек ул ди. Ягъни благая жизнь дип урысча тәрҗемә ителә инде. Ул күңел тынычлыгы. Бу дөнья белән син разый, икенчесе. Өченчесе изгелек кулында ди, Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен килә ди. Менә ул нәрсә бәхет. Бу бәхет дип атал була. Күңел тынычлыгы моның эченә керә. Син бу дөнья тормышы белән давылный, бу разый син, канәгать. Һәм Аллаһ Тәгалә сиңа ярдәм итә изгелек кулда, менә бу бәхет. Өч әйбер галимнар әйтәләр. Ну ярар, син мәчеткә йөрмисең дип әйтәбез. Йорт салдың, син байрак мусулманнан инде намаз укучыдан. Йортың 3 этажлы, 4 этажлы. Бар 5 миллионлык йортлар, бар 10 миллионлык йортлар. Бар 50 миллионлык, бар 1 миллиард сум акча тагалар йортлар. Диңгез кырыенда 3-4 этажлы. Күңел тынычлыгы юк синдә. Кая булсын, Аллаһ та бирмәсә сиңа күңел тынычлыгы юк. Кая бар ул күңел тынычлыгы? Бас намазга тәүбә кыл, Аллаһ бирер сиңа күңел тынычлыгы. Но киресенчә мисал. Бер хәзрәт бер вагызында сөйләде, күрәсең китаптан укыган, элекке заманда булгандыр инде ул. Ул хәл бер карт өлкән әби ала да кипкән ипине, күп түгел, кичкәнә генә кипкән ипине. Суга манышыда каба ашый. Шундай сүзләр әйтә. Ул ләззәт татый шуның белән, ул бәхетле. Әгәр дә ди патшалар белсәләр иде, безнең бәхетебезне күңелдә нинди бар икәнен ди. Алар гаскар җыеп ди, безне бәхетне тартып алырга килерләр иде. Но тартып ала алмыйлар. Потому что ул Аллаһ бирүче күңелгә. Син мискин булсаң да, сиңа Аллаһ күңел тынычлыгы бирсә, синнән дә бәхетлерәк кеше юк. Андары Ибн Кәтир дигән галим, элекке заманда яшәгән, шушы аятка тәфсир кылганда әйтә, бу Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе ди. Аллаһ вәгъдә итә, кем изге гамәлләр кыла, Аллаһ кашана икән. Коръәнгә туры китереп, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу сүннәтенә туры китереп гамәл кыла икән. Ир кеше буламы, хатын кыз буламы, әдәм баласы. Юл Аллаһка ышанган. Аллаһ аңар вәгъдә кыла ди, ул бәхетле булачак. Бу дөньяда һәм теге дөньяда вәгъдә кыла ди. Кеше бәхетле булсын өчен кирәк ике шарт үтәргә. Беренчесе иманлы булу, икенчесе изге гамәлләр кылу.
İmanlı bulu Allah'a şanu, feriştelerge şanu, kitaplarına şanu, peygamberge şanu, yazmışka kıyamet güne şanu. Hem ikincisi izi gameler kulu değil. İzi gameler aslına kire 5 vakit namaz. Şehadet birinci, yanları 5 vakit namaz. Urazatı tu, hoş kulu zekat tülü. Eğer de şu iki eyber tulu kilse, Allah baxit berek, tinchlik berek ko'nglini. Andari bu u dunyo bilan qanoat bo'la. Yondari Alloh hangar izgilik qiluvunda yordam etadi. Ana tag'in bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman yattabi' hudaya fala yadillu wa la yashqa. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى." Allah subhanahu teala aytadi kim diye. Yani kimge minnem hidayet yolu erişeyken hidayet yolu. Yani namaz, uraza, onlar vaaz söylendi. Onun adı namaza okuysa oşta bulamı, meşitte bulamı. Hem namazga bastı. Kabul etti. فَلَا يَدِلُّ diye Allah Teala aytadi, o adaşmaz diye. Ruhi yaktan adaşmaz. وَلَا يَشْقَى ol bahatsiz bulmaz diye. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ Emme kim benim zikrimden boş torta diye. Zikir ol Allah'ını iske çürü. Bunun osna kire namaz oku, urazat tutu, sadaka biru, zikir tasbihlar etu. Kim şu Allah Teala'nı zikir etüden boş tortayken diye فَاِنَّ لَهُ مَغِيشَةً doğan dürüstlükte onun turmaşı ağır bulaşaktı. وَنَاقْشَرُ قِيَامُ قِيَامُ تَعْمَى Hem kıyamet günü biz onu diye suqur keliş bastırırız, çıkarırız diye kabirden diye. Toha suresi 124. ayet. Qara şu oyatga. Mana qara şu oyatga kim to'g'ri yo'lni qabul etdi, Alloh onlar baxit beradi. Ol adashmay, yordam etadi. Kim qabul etmak ekan endi. Onun problemasi bo'la ishdami, problemasi bo'la bolalardami, problemasi bo'la salomatlikdami, boyliqdami. Ol şuşa ayberlarni yo'g'alta ekan, ol qayg'ara. Qayg'arg'ach ko'ngil tinchlig'i yo'qashiga ham baxit qo'ldan ketadi. İmanlı kishi bala qoza erişe ekan, ol olay qayg'urmay. O bile Allah hangar berdi, Allah olacak vaqti jetkach tirira inşallah. Vaqti jetmasan o'lib ketadi. Allah hangar jimoqni beradi, shunga uning ko'ngli tinchlana. İmansızның көңілі тыныш түгел, қойғара, шоншаның қолынан иман, қолын нәсәлі, көңілден кетіп, көңіл тынышлығы. Хам қиямет күнде дей, біз оны сұқыр келеш бастырырбыз дей қиямет күнде. Ол сұра, Европаны шәп, мен сұқыр, мен дүнияда көрдім, Allah Teala aytады, сен сен менің ғаламәтләрні көрмәдің деп айтыр. Мұғжизаларны көрмәдің. Мына шуның үшін телевизия екен бәхәтле боларға, Аллаһның юлына басара керек. Boş tartsan bəxitsiz bulasın. Allah Teala dinin qabul etsən bəxitli bulasın inşallah. Subhanak Allah bihamdik əşhədu və la ilaha illə ente estağfiruke və etûbü ileyk. Səmiyyə dua. İnnel hamdülillahi nahmaduhu və nesta'inuhu və nestağfiruh. Və nu'minu bihi və tevekkalu aleyhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين
وارحمنا واخشونا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين المأمورين الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.